O Elmo Elizabeth non rokoro o ndo tali takavalevu na Radio Fiji One. Nimbula binak. Ayongo ero ni mainani. Ndo tali takanavarro na ndo mwibiti na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambotele. Ndo tali takanavarro na Radio Fiji One. Na ndo mwibiti na wonga ni viyani. Bola na vangongo tsotsa vala en gonga Jackson Nandi kima mindo tale takana warronga na Radio Fiji One. Na Radio Fiji One nandu moi viti na vonga ni vienan. Ni sambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku e nambongi ndai. Wakarutakatu na European Union e basanga buluka $5 milion kina mata ni tu. Ia wakanditaka na mata ni EU e na Pasifika o Andrew Jacobs ni tigo na veka mesotaba na mata ni tu ni mbera ni nangai soli na ilabo ya. Na ilabo ngo e na sianga ni soli uma me baka ni na binde itiko na kabanditaka o Jacobs ni na bango leki na vengarabu ni suka kei na ititei. Waka matatataka o Jacobs ni sa takataka batatiko na mata ni tu kina EU e na kena ngandrebi membiu baka ituba endua na sasanga membaleta na kena tangabi na umay labo levo ngo. Ngandreba na EU men raida na kena baka ngataki baka binaka na ilabo e na banua ndondonu me baka ngataki kina me baka e baka matatataki tu e na ituba sa beindin dinati o tikina na EU kena mata ni tu. E na besyo legitiko e na mwani bulongo na wani mate ka baka rurungi e na Free Medicine Scheme. Wakanda itako Rosie Akbar na Minista Nimbula ni sa takataka batatiko na ministeri ke na sotal na tambana e na kenangan rebi me sotabi wabinaka na sasango ngo. E taronga na minista na FBC News ke rao ni baka matatataka manda na tikin na waya ke baka ilele tiko na wani mate e baka rautaki e na rugu ni programu na Free Medicine Scheme. Goni oti na non rabaritaka e soana tevi mate ni resyang ni dingko na menra wani mate ka tukuni beira ni lele tiko na wani mate e na ngauno ngo. Rauta ni ndona rau basa buluka rua na wani mate waka rautaki na ruku ni programu ngo mai ne wili longori ndona rau basa buluka ndua sati korawa. Era nandui wali angana tambana ni bengarabi wa mata ni tu na non randui ke na kunru e na bei tambana ndui ni non rabe ngarabi e bangandi tako chone usamate na minista ngaraba na beba kata taki ni kana tiko e ndua na tambana na batokai na mediation unit e ndua na ngoni sala e rao ni walikina na non ralenga na tamata kadaka mai na kana ndau kautiko kina mata bele wai watakile ni kuna tambana bou ni bengarabi ngo ka sivie ni tolu sangabul na bakalis lesi ba mata ni tu eratiko e na kana buli kina gito keni ririti ko ni rato na siyang ni bakay tabi na sot ni Pacific Cup ngo e nangito na soka na timi ni Mba Rewa Kigilambasa. Bakan di taki kina FBC Sports ni rato bola-bola kini songo lebu ni soka e nanonda banua na tolu na timi ngo kangadreba na nonrato baka suka to baka tagitiko menangay bakay dori na buki lulu kina singatambu ni madhaw katumay na sot ngo e narara na Prince Charles mai nandi. May tabekir na pagleleka ni nonde tukutuku ninggay na makatoka ng Bula FM kina Radio Fiji One na kena itukutuku matata ni pwedeng vinaka. Bulan ko salon itinay korbotan ando tali tak na warong ng Bula FM namban dua na sere. Volvina wa saukuru tundo talita kana Bula FM. Nimbula narango labinia to ken korro en kasi. Ando bakrong en Bula FM namban dua na sere. Bula binaka ya makereka menandi na SBA ng Bula FM namban dua na sere. Wa korbo ta sanga talento na station ni rolerua en namban dua ng Bula FM namban dua na sere. Bula FM namban 2 NSR